Assalamu alaikum, mekendештер. Амансыздарбы? Базар Қорған мал базарына келдік, туғандар. Ушул жердеги мына чөп балар менен бир тааныштырып өтөбүз. Сиздерге агатталып кас басып тургула. Акам, канча экен? 150 сомдон. Телефон номериңизди айтып койбойсуз болсо? 774 95 00 98. Чалып бересиңер достор, дастаркаларың алып берет. Çöp çayka çöp. 155'ten? Ha 170'ten çöp satılıp attı. Çöp kança oldu takalar? 230 eken. 230'dan aldınız mı? Ha 230'dan alınıptır. Adır çöp de mi bu la? 230 son. Bede kança eken eka? 330. Kança var bir yerde? Satıldı 330'dan. 330 deyip onlar. Yine sizden bakalım no. Satılıp gitti. Kançadan gitti? 13.000'ga 40 pres. 13.000'ga 40 pres satılıptı. Bunlar qanday oldu? Aka kançadan var? Ha 220'dan satılıptır. Samanlı görülmüştü onlar, samanlı. Bunda saman kimden eken? Bunda samanlı esice okşaydı. Bunda sizden bak ha? Bunlar kançadan eken? Sizlerden emas mi? Silos deydi tuğanlar. Silos 10 som 1 kilogramı. Çok olupken bular tuğanlar. Nomeri. Hakan molar sizden mi? Oğlum. Yok. Kaç sizden? Ha bu ne mi? Bunday көбірек қаншадан қылып бересіз? 10 сомдан қылып беріп отырсыз. 10 сомдан леві? 32 килограмм шығады, 33 килограмм. 30 килограмм есепте 9'dan benim öde oldu. 9 сомдан где-то. Беріліп аттыр туғандар силос. Қаншадан кен беделер әкелер? 350. 350 сом. Zor presken bırak. Қанша var bir yerde? Bilmem kança kaldı. Birinci orun boş onda. İkinci orun bu. İkinci orumu. Ne oğlum bu? Bu әкелер қаншадан satıldı çöp? 220'dan aldı çöp. Aslan beni tatlı çıkandı. Bunday saka, tünsüz mü? Altasız mı? Yaka girmediniz mi? Bunlar. 210 somdan çöp biri satılıptır. Adır çöp. No kança eken no? Esice okşaydı tuğanlar. Kanala qattaqып класстан бірден таштап қойыз туғандар. По-братски. Кейін шығарылыш саз мал базар шығарабыз. Каналға келіп көріп ойыңларды жаза кеткіле туғандар.